Housie. Dan niya pingan ang perlok. Dan niya pila ngau ong bai Housie. Narang mut obatan jan kut snem ka Housie dakut ko. Han pia sam mi snem thame sam hiteu bangko. Pai heni yo perlok yo hi. Dang do jeneri nong depoi ha do san povi lak ka Housie. Karo po Desember than tip sa kanu teli ki jiro ginot. Tangwa keni peman ki har ka arp fra dari jeneri yong nusnam rapla ka Housie. Yo pikam tun neman go. Hak arp fra dari human go nong hai poro jan met ongge katwa chak jam chak dai ki bru ki lok ki wan na jan na jingai te katwa kamte pengkrek ki ya ka free ticket hado chilak. Te perlok senyawi chilak pengkrek ki free ticket. Ke Housie teu yo pi san pau katwa ye ki lain san teliu yo pi chpau ajar. Do ya perlo uwan ite to pengkle ki tik ndeu je. Te katwa kamte hadin ite hadin dep ki ni ka chilak pengklen ki san pau lak. Kete to nyaw teli ki lain pra teli ki house. Ke house wan kong to ar pau lak. Ke house wa ar to san lak. Ke house wa le to le lak. Ke house wa so wa san wan ru wa nyaw wa pra ar lak saman. Katwa ya kan lanyawan em ki nyaw teli. Ite to Jolly 5, Jolly 7 and Jolly 10. Plus wa ki corner line, top line, bottom line, center line, warok kini to mar chilak. Pai perlok ke tiket ini do le hajar ni jikat ke price wa he. Le the pi than de arkat nong yo wisan hajar. The chu pi lekat yo pi nyaw hajar. Oh sakit sekejap melenyo. Han biaya kitu ki onggi yang ki bat lok lane kitu ki waju ong ba ki nasib kharap. Kita le rok ai saar teli. Saar teli ai kita to lelak yowi wa arlak. Jingmun arngut ai ki ya lelak wa arlak kat on ba job ya kita ki bat lok. Te perlok kani ko fet kani ka Housie penman kya he tai ha chnong mukhap wa em ha po ve sentia. Da peman ya ni ko fet da ka sany right mukhap ne benta or racing phone ki for primary school. Khuble shibon perlok ye chem na te sngai.